Hanjanglangso press kapalong pinyada por phai sirke papor malong pen Rong-asar Binod Engti Kathar pen Pherangke Amei kepha Lakhain ko raisi Borujan constituency kaparlo Kathar sarpo arong-along kedam tang phai kuni ni phai krai sirke pani khat-khati long Kathar sarpo arong-along hemare Engti pen Pherangke Amei kepha pon Rong-asar nang kithi bor ipu akoi kithi pona pothak Kathar sarpo arong-asar Binod Engti Kathar hin pen langwoi ki pithu Rong Nilimen Binod Engti Kathar Niliphan Hemari Engti puino damuni do lalangli Niliphan sarang ki thi pusipu la sarang ki thi ke ko so ki thi poma nili 2003 aningkang sar jebat pami nilipisar lapen ke mojadar do barira lapen ke laktuk timung SK lonon ke apahasor ke lakmondol lang alapen ke sorgari gamra bang sok sidu lampe longte borjan angkang isi mana angkang aprek te sorbothar kanda sorgari gamra ki tongnu lapen ke nil tu majir po hako dorang renjar lo langlita risobe tadu lasi Niliphan sarang ke parani ke wo avi thakavi ke pabu hu nange chitong dona tum bang tharut soksiner ke pakdu ala so hu 2003 pen pinengkan an alam kan klile ko son si ke klang lama lasi Niliphan nang pu na ki irta pare sa nang ki chita nang ki chi pu si pu ko son si ki chi po nale alam tum kam claim joy ke ko son la gente nang claim joy ke la si Niliphan nang claim joy ke ko son nang claim Niliphan nang parju pin ari sa meeting do ne nang parju na kunil dung da wang we meok da wang we la si pini nili la bangsor rong nang ki chi po bang nili kroi thip pune aja ta kroi ne lo mathara rong ke nili rong hemari ingtia rong na ke hok ahok hemari ingtia ahok pulong te lahai atum ke lahai la attendance na kuri ko nang si tong do na tum ke la tum ke se kupia tum lo la ni pha certificate na pi ke 60 rupi certificate na pi lo la ke 60 rupi SDB Karagao area certified there Mr. Binod Engti Kathar son of Kathar Engti has appointed as GB of Kathar Sarpo village of on 4/6/2003 thereby all the villagers of the village were also present in its program. I wish him success on his whole life. 60 rompi la son si Niliphan la 60 rompi na ke ban phan da opoman lo Niliphan da la sar jebat pami sar chiso pami wogthat thakethat la na khorcha Niliphan opoman la ke manhani kesu Nilipisa la ta semena na tang don arong na gerung lo Nilipisa la tu Engti la penke la bang la tum tia sopulo horse Engti la ta arong na gerung semena na tang don bang lo la si dai semi tang we tumta muni tum sar sila non nili tu makisar velu ala kan makisar ro se kisar lo la le dum tap dum tru anen kan sita ningkan isipen long thom long pia long ke rong we rong ke long le puta rong ke tap rong ke tru la si la sona muni la fan ke long le ti ora be dun